Reka nongere kugusuhuza kandi nguheriza ikaze nshuti bakunzi ba Inyota TV. Twongeye kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba muri aya masaha aho tugiye gusangira amakuru mashyashya yihutirwa yongeye kuba agenda atugeraho. Nongera kugusuhuza kandi nkwifuriza ibihe byiza nkubwira ngo Imana ikomeze kukumera impagarike n'ubugingo. Wowe ukomeza kuba ugenda utwereka ko ukomeje kubana natwe, wowe wakanze subscribe, share ndetse na komenti nongera kukwinjiza mu makuru ku buryo bw'incamake aho tugiye kurebera hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kuvugwa muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko tugiye kwerekeza mu bice bya Warikare abarwanyi 18 ba AFC M23 bishyize mu maboko y'abarwanyi ba FARDC nyuma y'igitero kidasanzwe baje kuba bagenda bagabwaho n'izi ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nanone turagaruka kuri izi ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiranye ikiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu aho zaje kuba zigenda zigira byinshi zitangaza kuri Kisangani aho ngiye kumvikana urusaku rw'amasasu n'ubundi mu gitondo cya kare. Ibi nabyo turabyinjiramo gatano kuri kagenzi kako, ni nako kandi turerekeza mu bice bya Kibumba tukareba uko naho imirwano ihagaze, kuko ingabo za Wazalendo zibasiye imodoka y'umwe mu bayobozi b'amadubu ya M23 maze zirayitwika karahava, abiza gutuma imirwano yongera kugaragaza yuko yongeye kuzamura urwego nk'uko amakuru mashyashya arimo agenda abigaragaza. Reka nguhereze ikaze kandi ngusaba ngo unyemerere twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye, ngende nguhereza izi update nk'uko wamaze kuba ugenda yumva yuko namaze kuba ngenda mfata agatebe nkinjira neza ku mirongo y'imbere ku rugamba aho tugiye gusangira izi nkuru z'ingenzi twaje kuba tugenda twibandaho ku buryo burambuye. By'umwihariko mu guhangana bikomeye cyane n'umuriro w'abarwanyi ba FARDC, abaterabwoba b'amadubu ya M23 bashyikiriza amagana yishyikirije abarwanyi ba FARDC muri Kivu y'Amajyepfo birumvikana ndetse n'iy'Amajyaruguru. By'umwihariko nyuma y'urugamba rukomeye cyane, urugamba rudasanzwe, urugamba rwongeye kuba rugenda rurwanwa n'impande zombi, rwongeye kuba rugenda rwose rufata amatekwa nyinshi z'amadubu ya M23 byaje ko bigenda bituma abenshi bacika intege zo kurwana bagahitamo kwirometa bagafatwa n'igisirikare cya leta FARDC nk'uko amakuru akomeje ko agenda atugeraho akomeje kuba abigaragaza. Ni nako kandi izi nyeshyamba n'ubundi zaje ko zigenda zitangiza ikindi gitero mu bice bigiye bitandukanye bya Warikare n'ubundi aho zagoswe bidasanzwe n'abarwanya n'ubundi ba FARDC, bikaza kuba bituma abagera kuri 45 bagenda bahasiga ubuzima nk'uko amakuru akomeje kuba agenda atugeraho akomeje kuba agenda abigaragaza. Ni nako kandi ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zageze rwose zaje ko zigenda zigejeje ku banyamakuru kuri uyu wa gatandatu ndetse no kuri tariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu 2025 birumvikana ni ku munsi w'ejo ku wa gatanu mu bice mu ukwakira ni mu bice bya Kisangani birumvikana intara ya Kishopo. Itsinda ry'abantu 43 bivugwa ko bahoze mu mutwe w'inyeshyamba z'amadubu ya M23 izi nazo ibyo zahuye nabyo n'uruva gusenya. Amakuru aturuka mu gisirikare avuga ko abagera kuri 32 muri bo bitanze ku bushake mu gihe abagera kuri 11 bafatiwe ku murongo w'imbere mu ntara ya Nafkivu birumvikana ndetse muri Safkivu birumvikana muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, aho ibi byose byari bikomeje ko bigenda bibera gatanu kuri kagenzi kako byaje ko bigenda bituma
amadubu ya mama 23 yongera gucanganyukirwa akabura iyo yerekeza akabura iyo ajya ndetse niyo ava ibintu bigakomeza ko bigenda bibacanga babura icyo bafata ndetse n'icyo bakora nyuma yuko bari bamaze ko bagenda batakwa bidasanzwe n'ababarwanyi ba FDNB bari bamaze kuba bagenda bagera ahangaha nta guseka kandi nta gusubira inyuma abageze Kisangani rero iki cyumweru gishize bahoze ari abarwanyi rwose nkuko abayobozi ba gisirikare babitangaza bahabwa ubufasha bukwiye ndetse batangira kubagenda bigishwa indangagaciro z'igihugu n'uburyo badakwiye kongera kugerageza kugambanira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateguwe kandi bizezwa yuko bagomba kwinjira mu gisirikare cy'igihugu FARDC bakongera kuba bagenda bafatanya n'abandi mu guhangana n'inyeshyamba z'amadubo ya mama 23 mu bice bigiye bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko amakuru ari kugenda abivuga gatanu kuri kagenzi kako ni nako kandi mbasaba ngo munyemerere twinjirane mu bice bya Kibumba aho inyeshyamba za mama 23 zongeye kwa bidasanzwe n'abarwanyi ba Wazalendo aho zaje kwa zigenda zitwika imodoka y'umwe mu bayobozi b'amadubo ya AFC mama 23 bikaza ko bigenda biteza igihombo gikomeye ku barwanyi b'amadubo ya mama 23 yari imodoka ihenze cyane imodoka yari ifite antibare utapfa kurasa uko iboneye imodoka rero ikaba yamaze kuba igenda ikongezwa n'aba barwanyi ba Wazalendo bari bamaze kuba bagenda bigerera muri ibyo bice bongeye ko bagenda bagaragaza yuko nta mahoro umutekano bifuriza amadubu ya mama 23 indi ambushi yongeye kuba igenda igaragara mu nkengero z'umujyi wa Uvira abarwanyi b'amadubu ya mama 23 igitero cyangwa se icyo wakita nk'igico igitero kidasanzwe cyabo cyaje ko kigenda kigwa muri ambush y'abarwanyi ba FDNB ndetse na Wazalendo bari muri izi nkengero z'umujyi wa Uvira ubwo bateganyaga kwambuka bakerekeza neza Kisangani aho inyeshyamba z'amadubu ya mama 23 n'ubundi zari zikambitse baje ko bagenda bagwa muri icyo gico cyangwa se icyo gitero kuhikura biba ingora bahizi kandi bongera guhangana bidasanzwe n'ababarwanyi nkuko amakuru arimo agenda abigaragaza amakuru rero menshi aturuka muri ibyo bice avuga yuko izi nyeshyamba n'ubundi zagerageje kwinjira muri uyu mujyi kuva ku mugoroba w'ejo tariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu 2025 ariko ibintu bikaza ko bigenda birushaho kwanga ibintu bikagenda birushaho gukomera uko amasaha yagendaga ashira niko ibintu byagendaga biba bibi cyane aho abigera kuri 45 amadubo ya mama 23 n'ubundi amakuru aravuga yuko baba baguye muri icyo gitero bari bagabye bakaza kugwa muri iyi ambushi idasanzwe ambushi yaje ko igenda ibakorera ibintu batakekaga yuko bashobora kubona muri ibyo bice by'inkengero z'umujyi wa Uvira ariko kandi mu bice bya Kisangani naho ntabwo umwuka wifashe neza kuko imirwano ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi abarwanyi b'amadubo ya mama 23 rero ahanga bamaze kubagenda basa nkaho bahibakirwa ariko kandi abarwanyi ba Reddit barabifatanyije natwirwaneho bongeye kuhinjira bahagaba ibitero bongera guhangana bikomeye cyane n'abacancuro bari bamaze kubagenda bagera muri ibyo bice guhangana ndetse no kubacika byabaye ibindi rwari urugamba rudasanzwe izi nyeshyamba zongeye ko zigenda rwose zigaragaza yuko urugamba kururwana atari ibintu byoroshye kandi kuba bafata iyo warikare bizagenda bibabera ihurizo rikomeye cyane reka nongere kukubwira ngo rero wibuke kuba ugenda ukanda subscribe ukanda share na comment kuri channel y'umutekano politiki ndetse na diplomasi kugezaho amakuru umunsi ku munsi amakuru utapfa kuba ugenda usanga ahandi nkwibutse yuko udakanze subscribe ushobora kutongera kumbona nkubwira ngo wibuke nyabuneka ubikore kandi nshimire abantu bakomeza kutwereka ko bakomeje kubana natwe umunsi ku munsi hari
n'abatwandikira batubwira ko bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari abatwandikira batubwira ko bari mu bihugu by'i Burayi, abatwandikira batubwira ko muri mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, namwe mudukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda. Twababwira ngo mwibuke ko gukanda subscribe ari ngombwa, mbabwira ngo Imana ikomeze kubamera impagarike n'ubugingo, mbabwira ngo ciao ciao.